An nga taga na po, mabalin na latang o may palista open, ti o may palista po. Yes, nandito na. Ayan, sa naimbag nga, rabi kanya yung amin na po, barangay na po, Magsingal, Ilocos Sur. Ayan, sa first time ni Apo ti umay ditoy. So, agsasalatay ka no Apo, awan Apo iti pumanaw habang ada kami pa'y Apo nga mangtad ti na dumaduma Apo nga sunsunata. Naging ganan tayo ka no Apo, las 6 ti bigat. Diba? Nagreklamo kayo Apo? Ayan, so kami Apo ti Sweet Blend, Mr. Narvi Dasalia and Mr. and Mrs. Torda. So agsasala tayo nga rodaan Apo ti Balse, Matapo. That's for all. And once again, thank you so much po to Ma'am Cassie and Sir Ricardo Tubon, kay Sudabo ti ng sponsor ti Kadami at Kaditoy po. It happened, he know the Alright, idawat ko Apo, tayo tayo mga latin partners, hintay amin sumala. Love blossom in old Oklahoma. Two hearts were beating in two. Love faded away with the dawning, and left me here all alone. Left me to pine for my darling, that once was my own.
biyag jay haway, trabaho akan kanayon, nuwag surat ni kabagyan, dumawan, ibaganat, kayat na agatan, agriing ka, pangrik na ka, kabagyan, surusuruin, tay ang trabaho, di mo saksaklutin, dakulap mo, tapnon, rumang ay biyag mo. Di dalaang mo, rigat ang trabaho. Di bayenti man, makudkud di nagudo. Inaldaw-aldaw, agraman pa'y Domingo. Rigrigat na palalo, dito'y haway kapsat ko. Di dalaan mo, rigat ang trabaho. Di bayenti man, makudkud di nabudo. Inaldaw-aldaw, agraman pa'y Domingo. Rigrigat na palalo, dito'y haway kapsat ko. Rigrigat na palalo, dito'y haway kapsat ko. Thank you so much. Kadagiti na pa na Simbala. Ayan, damdamo pa lang, ma'am, sirs. May pakitan nga na mayat ti naragsak dito'y barangay na Phuket. Ulit-ulitek, dagiti saan pa yung nakapalista po, basag 2018, agpangato mabalintay nga umay agpalista for the raffle draw. Ngem, no imay tayo dito'y nga nabasa tibuk na open nga umayag palistang yamuno amok nga linamek tayo ta naka-jacket pangaasiyo haantay tayo langinin nga umayag palpalista ta amok nga awan tigasat no kasjay. Di ba, Sir Jeff? I win. Yes. May I call on my BFF, my partner through thick and thin. Oh, sige. Ayan. Di ba? Manggulaw ka mga bigbigate. Yes. And, Di ba, Sir Jeff? ayan, no, ada request yung apo. Mayo lang ipang-amo ditoy. Tapno amo miti salsalawasawem ni aging ganti upa nga oras. 4 hours. Ma'am, 4 hours po. Yes po. Ayan. Welcome sa napo mag-single, Sweet Blend. Yes. Mr. and Mrs. Torda. Di ba favorite ta, Suda? Yung kabanda natin si Allison and Elsie, kinanta Yeah. nila yung When Si Kalaen. Then gan tayo tumaramdamada, ma'am, and sir nga kanta, and dayay When Si Kalaen. Oh. Oh, di ba? Nga nagnadya altar ni Mrs. Torda. Di ba, Sir Jeff? I hope nga may kasar na tumet, di ba? Ore dandanin.
Okay, ulit-ulitin tayo, Apo. Palakpakan tayo man, ti pamilya ni Apo Kapitan Arcadio Viloria, kastameten ni Auntie Marilu, ken ti panakaypasan ni your cousin, Venice. Dr. Yes. Venice. Palakpakan tayo man, isuda tayo, isuda ti sponsors tayo datang Arabi. And of course, to our band sponsors, Yes. Mr. and Mrs. Rogelio Tubon. Ayan. Dagiti padak nga balikbayan from Yes. Spain. Yes, awan da pay. Tayo mununanak lang pagbiit. Balikbayan from Santa Maria, Ilocos Sur. Ayan. Okay. La nga Roden, agsasala tayo, baka dakay ti Pagasatan. mapagasatan damdaman ti Rapol. Ayan, let's enjoy the music coming from Mr. and Mrs. Torda, Sweet Blend. All the way from Santa Cruz. Ilocos Sur. Santa Cruz yung nanalo ng Mr. Ilocos Sur kagabi. Yes. Ayan. Okay, so nalapas apo ti bal sa gitaon, mi man apo ti kalaing yung at chumadya. Dahil Yes. ti mahilig apo ti atras avante. Ayan, di tayo paglaingan dati na may sa dito. Aman sir, nagmayat gawin nga kitaan, tata kami lang na kita ti apagsalpak pa lang to si malpak mo ta. Well, na kayo ti aqua agad trust ti kinalay ka sumala di makita to awan tin sa kayangin ang pyesa ng ti tagat Aman toy. sir. I tell you. All right, cha-cha. Yeah! Let me love you, Carmelita. Okay, nagmayat na music. Get your partners. Intay Sumadya. Some affection from your direction. Now turn now. Let me love you, Carmelita. You don't know I can go through. It's no fun the way I'm dressing. My heart is bursting with love for you. Did your mother ever tell you that it isn't right to kiss? I'm a man, you're a woman. It's only human to want to squeeze. I love you, Carmelita. That's what tenderness and there. I will bet my bottom pass out, and your says up. Well, kiss again. Ah, sing it, cha-cha. Ayan, so nakalike tayo apo ti Facebook page ni Mr. and Mrs. Starda Duo, Sweet Blend. Did your mother ever tell you that it isn't right to kiss? I'm a man, you're a woman. It's only human to wanna squeeze. Just the love you, Carmelita. Just when tender isn't it? I will bet my bottom pass out on your obsess out. One kiss again. Let me love you, Carmelita. Just when tender isn't it? I will bet Carmelita. I won't have to beg again.
All right, thank you so much. Yes. Dagi tinapansin malati chacha, may kadwa pa lang asunatan ng talagang Kinurong I don't know. na. Yes. Okay, Sir Jeff, we would like to acknowledge also the Yes. presence. Of Uncle Rupo. Yeah, our balikbayan. From Italy. Yes. Palakpakan tayo manapo. Welcome, Yeah. Uncle. Mag-sponsor to the Tatikwa. Contest. Yes, raffle. Raffle. Kaya Uncle. When siguro rin Sponsor. po, Sir Jeff. Yeah. Kaya damit na tayo po ni retired police, Sir Jimmy Ilan. Palakpakan tayo mamit po ni Uncle Jimmy. Ket Sir Sino? Jeff, datuyan daytoy makaiga po no apay nga Yes. natipon-tipon tayo tangarabi ti panagyaman, ti panakaipasan ni Dr. Doktora. Venice. Ti may kadwa nga doctor tayo in Napu. medical field. Yes. Palakpakan tayo man po ni Dr. Venice Tobon Viloria, and congratulations, Doc. Talaga nga nagsisilip tayo kakasinsin niya. Yes. In Taka fairness. pulimi. Puli tayo. Diba? Diba, Dr. Venice? Okay. Ket, I believe, ready tayo na po. Idawat ko nga ro, tintay panagtakder amin. Tintayo do at ti pinangidaolo ni Mrs. Emmy Obilas, our pastoral council apo dito'y barangay tayo. Idawat ko nga ro, tintay panagtakder amin. Itinaganti Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Mananga si a Diyos, adtoy kami apo, nga muna ti amin, agyaman kami, iti kinaimbag mo, kadagitoy nga pamilya, nga mangted dragragsak itang rabii. Agyaman kami, unay apo, iti bendisyon mo kadakwada, ken iti panag bendisyon mo kadakwada, ken iti panangited mo, iti nasayat unay nga panakay pasani Dr. Benis nga kas doktor apo. Gabayan mo apo, isuna iti inaldaw-aldaw, ket silawam apo iti pampanunot na. Tapno ti kasta apo, ket makapagserbi, kadagiti tattao nga agkasapulan. Kastamit apo nga tarabayan, dagiti nanganakyan ko na. Ken iso amin apo nga kababagyan na, ti panagdalyasat dan tumanen iti sa bali nga pagilian. Ken kastamit apo, ngay kan na kami apo, iti karadkad mi, ken salon at mi, iti daytoy barangay mi, tapnum, sisa salon at kami tumanin, nga makadanon, iti daytoy tik, iti daytoy nga ragragsak, no ad-adan tumanin. Dagitoy apo, ti dawaten mi, gapo ken Hesu Kristo nga apo mi. Amen. Tinaganti Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Alright, thank you so much, Auntie. Itinapintas unay nga kararag ni Impay mo kata kami itatang arabii. And of course, ladies and gentlemen, to welcome us all, awagak man itinakalalaing ken very active, very supportive barangay captain of Napumag Singal, Ilocos Sur, no other than Barangay Captain Arcadio Viloria. Let us give him a big, big hand. Thank you, Sir Alan. Umunay, pagyamanak, ti apo ko na marswa, ta inikan na, napalugudan, may panggapiti blessing na, iti pa nakapasa, ti board, ti anak mi, nga ni Benis Nova, kas doktora, certified nga doktora. Kat pagyamanan unay, ken dagiti kakadwa nga barangay officials, dagiti councils, ken kastamet, dagiti tanod. Ken dagitay naduma-duma nga sangsangaili tayo nga naggapugo iti sabali nga barangay, kakabagyan, ken kastamet, dagitay sponsor tayo, nang rona dagiti sponsor tayo nga nang TED datoy panagragragsak tayo kadatoy nga rabi nga awan sa bali da manong ko iyo kini manang tesi iso dati nang i-donate datoy pagtukaran tayo apo
Ken kastamet da manang Mildred kin mga tikasinsin ko ni mga bunga pormoso iso dagitoy parapol da po nga bagas kay nadapay kwarta nga iparapol da kano. Ken kastamet dagitay merienda da ipagko ni manang Ebet. Kita giyaman kami unay ken kada kayo namin na po ngay may nakiragragsak, makianandingay, kadatoy celebrar iti kapasa ti ingutem mi nga anak. Keta Diyos unay ti agngina kada kayo amin na po, agraragsak tayo, tapno kasta keta mabrut tayo datoy pagtukaran tayo datoy kadinamag nga nalaing agtukar iti Ilocosor ket thank you kada kayami na po. Ken kastamet tatay kayong ko ni kayong ropo nga nagapoy ti balasi tao. Datoy po nayat nga nabayagan nga di kano nagbakasyon 8 nga tawen. So nga datoy tata may makiragragsak ket kastamet ni Abir Jimmy. Ilan retire nga pulis tayo apo. Diyos unay ti agngina kada kayo amin. Thank you. Thank you so much, Barangay Captain Arcadio Viloria, dahil tanabara unay nga panang pasangbay mo ti amin nga may nakiragragsak ti daytoy nga rabii ket dawatek tintay pa nakipartisipar apo, agraragsak tayo, dapat ag-enjoy tayo amin. Kaya tidata, Sir Jeff, dahil sumarunong nga piyesa, Yes. kinipay tayo nga road nga pagsalaan dagiti barangay councils, nga dalwa ni Barangay Captain. Arcadio Viloria. Yes, To kaya be followed by the public and of course to our Balikbayans. balikbayans here. Amin nga nakatugaw, mapansumala. Yes. Gihaan nga mapansumala, haan nga manabak ti raffle. Correct. Lapoy dawat ko dagiti apo nga barangay councils, dagiti nakatugaw, Uncle Jimmy, hintay amin sumala. Surutan tayo apo ti mangida ulo. Dahil ito yung nga piyesa. Kalkalawit, numakit ang di kalkali kaguma. Bunga ti mangga ng puri-pura ni ti pintas. Manghayra, yung nga manggoy-buyan. Manalino ang nga, guyong-guyen do'y isip Kendrick na. Naganus, kung namanong ay mariro ka. Darangidangan, natangkin ang tumok ay abang kita. Hurayet di panagkanumnan. Jak magpatutur, jak makaid na, jak may turataytan. Palube, tulaing dito'y uneg ti puso. Tasi siyak tulaing, ti umay ken kaagi ko. Tapnon mabigati, ado harigat kento. Napangay ayawan ko ken kamanang sipsipon. Kalkalawi, di mo ka di paida. Taag subadak to di tulong mong kaniya.
makaidnagat may turang daitan. Halume, hulaing dito'y uneg ti puso. Nasi siyang tulaeng, ti umay kay kaagi ko. Kapnon mamay kati, hana harigat kentoon. Napangay ayuan ko ken kapanang sipsipon. Halkalawi, di mo ka di paida. Taak subada to, titulong mo kaniya. Di bagat imden nga tangato. Din ka rin kanya ka, sara na yan kay di ayat ko. Din ka rin kanya ka, sara na yan kay di ayat ko. Thank you so much. Kadagiti po nga barangay councils, kem dagiti aming inapan Simala and Sir Jeff. We would like to acknowledge also the Yes. presence. Of Uncle Iyo and family, Auntie Tessie, Yes. Ryan and Joanne. Ayan. Dagiti padami nga nagkaputi Spain. Ayan, welcome. Contos detalles que pasa. All right. Ulitin niya po, dagiti saan pa nga nakapag-register. At exactly, niya oras yung mother. 8:20. So by 8:45, mabalin tayo itong siguro nga i-close dahito yung registration tayo apo. Voting online ko naman. Online voting. Yeah, online voting. Mas social. Okay. Di mo mga apa di online voting yan. Ayan. Ano nga oras, Sir Alan? 8:40. 8:40. Close na ang online Voting, voting. yes. At dapay mano nga minuto sakbay nga i-close. Alright, ket itata daytoy sumaruno nga pyesa. Isuda po tinang sponsor daytoy nalalaing nga banda tayo nga nagapuda pay di jay Santa Cruz, Ilocos Sur, di ba Sir Jeff? Nagkaruba kayo Santa Maria. Actually, bibuyak isuda every now and then. Okay. Okay, daytoy sumaruno nga pyesa Sir Jeff ket Idaolwanda. Uncle Iyo and Auntie Tessie. And kastamit ni Manong Ryan and Joanne. Manang Joanne, Ken Suruten Ti Publico. Our sponsors. Nagana siya na biyag musika din kay mabuybuyak. Lago sa mabang Dawat ko po, tintay amin sumala, kastamit dagiti Datarwar, Auntie Uncle, mabalintay latamet nga umay sumala dito'y salunat tayo. Isip mang kayaw, dahi di marik-rik na. Dahi tanga isisem mo, ay pudno ang magkabiyak. Kasta alinuno, akalit mo, akursunada. Takutis mo kasla, porsena na pangyariga. Sikat sabon, murmuray dahi tuy mata. Nagpintas, kanuadi, haglalo, musika tumis-isip. Nagpintas, kanuadi, ipatay ko, kaapag pingi nga isip.
Dagana sen na biyak nusikating Tay mabuybuyan Dagos sa mabang aran Kaunggan Day iriknan Kaming kapintas mo Awan pang ipadaan Isut mang kayaw Day ito'y marikrik na Day tanga isisem mo Ay pudno Ama kabiyan Kasla alinuno Takalit mo Akong sinada Takutis mo kasla Porselan at pangyarigan Sikat sabong Murmuray day tuwing mata Nagpintas Kanuadi Haglalo No sikat no mis-isip Nagpintas Kanuadi Ipatay ko Daapag pingi nga isip Nagpintas Kanuadi Haglalo No sikat no mis-isip Nagpintas Kanuadi Ipatay ko Daapag pingi nga isip Nagpintas Kanuadi Haglalo No sikat no mis-isip Nagpintas Kanuadi Ipatay ko Dapat tingi nga isip Nagpintas Kanuadi Haglalo No sikat no mis-isip Nagpintas Kanuadi Ipatay ko Kapag pingi nga isip Ipatay ko Kapag pingi nga isip Alright, thank you so much. That's our band sponsors, Uncle Iyo and Auntie Tessie. Apo na tayo And request yung family. pagsalaan. Or nasalaan, wayo lang ipakaamu kada kami. Ayan, tap na amumiti, iyaw awag ni. Correct. Kasi haman kaya nga nadaras ti agency. Aglalo Yeah. ng awanti flow of the program na. Ken kastamet dagiti dati an-anayen na Sir Jeff, di ba? Yes. Kasi kumaiti sakit. One sakit ti bulsa, kanya nga sakit, sakit ti lapayag, sakit ti aming nga saksakitan apo, amok nga ni Apo Doktora Venice, ket siwawayanton nga mang check up dagiti amin nga ana-anayan tayo po. Don't you worry, naibaga na kanya ni Sir Jeff, libre apo ti check up ng Libre ti check up ng NGEM. Sa kapulo ti requirements Yes. na. Sa kapulo ti requirements na. PSA birth certificate. Original nga PSA. Yan. Dapat dapat ti passport. May katlo, dapat awanti lending na, no loans. May kapat apo, dapat ada certification nga gapo kinapo kapitan. Driver's license. Yes. Tapos dati initial interview kini Auntie Marilo. Bay nga makastrategize, opisina na, Of or course, clinic na. dapat talaga nga napindas ti flow na Ken, 2x2 picture, 1x1 picture, passport size. Ken kang runaan ti amin, mang secure tayo apo ti NBI clearance dapat
awan ti basbasol tayo when anyaman nga kaso tayo. Di ba, Sir Jeff? Yan. Correct. Exactly. Mhm. Di ba, Di no, malibre ti consultation and check up kini Dr. Robin. Di ba, Sir Jeff? Okay. Apo banda, Mr. and Mrs. Torda, Yes. ma'am, sirs. Dahil man favorite ti kadwan, pangmasa nga music, Yeah. di LA Walk. Pagsalaan ti aming Ang dawat ko. pambansang sayaw ng Yes. Napu. Yan po ang pambansang sayaw namin yan. Idawat ko na po kapitan, ti Dolwan naman dahil ito'y apo, kasamit dagiti, sang ili tayo nga nakaputi, ili tayo nga magsinggal, ma'am, sirs. Mapantay sumala, ken amin apo. Apo nga barangay councils, dagiti babalik bayans, hintay amin sumala. Ayan, sa LA Walk Apo, Eki Breaking Heart. Agpati nga kayo na po tarugyanan tayo tag sa sala. Awan kumaapo, ti mabati dito gaw na. Okay, come on everybody. Let's go. Let's dance. Yes! Kastamit dagiti mamis from Magsingal, mami, hintay amin sumala. Dagiti po nga barangay councils, uncle, auntie. You can tell the world you never was my girl. You can buy my clothes and I'm gone. Or you can tell your friends just want a pump and I've been jogging by me on the phone. You can tell my arms go back to the farm. You can tell my feet to hit the floor. Or you can tell my lips to tell my fingertips they will be reaching out for you no more. Let's go. But don't tell my heart, my achy breaky heart, I just don't take it understand. Have to tell my heart, my achy breaky heart, Oh, yeah. he might blow up and go this man. Ooh. You can tell your mom I'm up to Arkansas. You can tell your dad to pop my leg. Or tell your privately, oh, this can tell my links. You never really like me anyway. I'll tell you I'm Louise, tell everything you please. My set forever doesn't not okay. Or you can tell my eyes to ones that form mine. And might be walking out of me today. Let's go. But don't tell my heart, my achy breaky heart, I just don't take it honestly. Have to tell my heart, my achy breaky heart, he might blow up and go this man. Ooh, ooh. But don't tell my heart, my achy breaky heart, I just don't take it honestly. Have to tell my heart, my achy breaky heart, he might blow up and kill this man. One more time. But don't tell my heart, my achy breaky heart, I just don't take it honestly. Have to tell my heart, my achy breaky heart, he might blow up and kill this man. Ooh, ooh, ooh. But don't tell my heart, my achy breaky heart, I just don't take it honestly. Have to tell my heart, my achy breaky heart, he might blow up and kill this man. But don't tell my heart, my achy breaky heart, I just don't take it honestly. Have to tell my heart, my achy breaky heart, he might blow up and kill this man. Ooh, ooh.
Thank you so much na kay amin nga napansimala. Ayan, nakita yon Mr. and Mrs. Torda. Every piece never miss. Ayan, I hope you are enjoying also. Thank you so much. Yes, damdamagin ng Sir Jeff naman, bayad kasi para piyesta ka nun. Ay na, Diyos ko. Okay. Barbarang maka-discount tayo itong sumarano. no? Correct. Naman. Okay, dito sumarano nga pyesa. Alike man dito nga gundaway nga pagsalaan. Ayan. Iti nakatartaraki nga balikbayan tayo from Italy. No other than Uncle Rupo. Ayan. At nabayan na din Uncle Naalam na tayo. Okay, ken suruten met lang dagiti kakadwa na apo ken amin. Kastamet dagiti tarwar Uncle Antino kaya tayo ti mapansumala open apo. Dahil ti ngarabi iket para na tayo amin. Balsem, Maestro. Yan, so may salata po nga balse. Dawat ko man apo dagiti kakadwa na. And we would like to acknowledge also Sir Jeff at damit ka tayo ni Manong J.R. Tubon, dating met na barangay Former council barangay tayo. Kagaway. Ayan. Sikat di amin ko pangital ka dahito'y puso biyag ko ito rayap to ingana tumatanan ko awa
Thank you. Ay, ala, Diyos ko na Jayen, Ayan. ala. Dahil titikit, magmagusto Oh. Diyos ko. Okay. Thank you so another much, Uncle. 2,000 pesos coming from Balikbayan. Ruput Tubon for raffle. Yan. Ngamin tugot tayo may lang apo GPSA tayo. Pakakitaan no da tayo may laday siya. Jeds, get your PSA. Dapat permanent address na po. Of course, Dapat ma-claim the prize. Okay, nalpas ti voting online eh. nalpas ti voting online na nanti, ay haan pa, dapat nagpakpakamakaw. Dagiti saan pa yung nakapalista po, mabalin kanupay. Yes, minutos. mabalin pay laeng, open pay laeng to may agpalista. Madamdaman ag close ti voting online. Right. Yes. Okay, Sir Jeff, dahil ito'y sumarunong nga piyesa, ket numan pa'y bisida apo nga mangkit-kita ti talna ken linak dito'y barangay tayo, dawat kuman, dagiti apo nga barangay tanod tayo. Taidaulwan na dito'y sumarunong nga piyesa. May saman nga nakasamsamit nga piyesa. Para kadagiti barangay pulis tayo nga makikita iti linak kental na iti aglaw-law tayo. Katak-katakang maibang ang katulad ko sa iyo. Biro-biro ang simula, ang wakas pala ay ano. Aayaw-ayaw pa ako, ngunit yan ay di totoo. Dahil sa iyo, puso kong ito'y binihag mo. Katak-katakang Okay, maibang dawat ko nga apo ti publiko, intay man bayabayan, dagiti apo nga tanod, hantay nga sayangan apo ti nakapinpintas na sinata. Dagdadwa ako ti tanod. Dahil sa iyo, puso kong ito'y binihag mo. Alaala ka, maging gabing araw. Alipinin mo't walang kailangan. Marinig ko lang sa labi mo hirap na ako'y iibigin lagi habang buhay. Katak-katakang mahibang La, Apo, get your katulad partner. ko sa iyo. Sayang na ginagpintas Biro-biro na ang sonata. simula, ang wakas pala ay ano. Aayaw-ayaw pa ako, ngunit yan ay di totoo. Dahil sa iyo, puso kong ito'y binihag mo. Alaala ka, maging gabit araw. Alipinin mo't walang kailangan. Marinig ko lang sa labi mo hirang na ako'y iibigin lagi habang buhay. Katak-katakang mahibang ang katulad ko sa iyo. Biro-biro ang simula, ang wakas pala ay ano. Aayaw-ayaw pa ako, ngunit yan ay di totoo. Dahil sa iyo, puso kong ito'y binihag mo. Alaala ka, maging gabit araw. Alipinin mo't walang kailangan. Marinig ko lang sa labi mo hirap
Alright, thank you so much. Kita giti na pansimala. Ket kasko namin at tayo apo ken ni Sir Jeff. Nagasat tayo at pangarabiin tingal daw ta intayo celebraran ti panakay pasan ti manaydayaw nga doktora tayo. May samanen ngay panpanakkel ti barangay na po magsingal ken na po sa Domingo. Awan sa Bali, Dr. Venice Nova Tubon Viloria. Ket wakakman ni Dr. Venice, tao may tayman denggen, numan pa'y saan tayo kanay nga makapinulapol, amok babaen ti penakay pasana apo ti kinadoktora na, at adunton ti amang ti oras tayo ngintay makapatpatang iso na. Palakpakan tayo mga apo ni Dr. Venice. Doktora. Naimbag nga rabi itay amin apo, ket agyamanak ti umayo, panakidanggay kanya mi itang rabi ket sapay kumatag tultuloy kay latang umay maki sala no kasjay nga ayabanda kayo ti pamilya mi. Ket agyaman na ay ket ko lang ayabkas ating panagyaman ko, tinaganak ko ni Papa Arcadio ken ni Mama Marilo ta amin nga suportada, amin nga rigat da, manipod idi na ubing kang paiging gana tatanga nakatorpos na konti kina doktora. Ket sapay ko mataikan pay ni Apoy Suda ti na atid dog ken na nananay nga salon at ken atatid dog nga biag data may sublimi pay amin dengi jay nga rigat da kanyaming agkakabsat. Oray no baga ni Papa nga hammi nga masapol nga isubli dejay ket naragsak isunan basta masuportaran mi ti pamilyamin to may santo nga ay ragsak minto nga kakabsat no maited minto dagijay kayat danto met ti biag nga ti kabaelan minto nga kakabsat ket haan kon nga kaatiddugen ti ibagak ta amok nga kayat yun ti agsala ti chacha. Agyaman, mabalin yun lahat ng tukat yung magpa-check up basta kumpleto di requirements ngayon baga ni ma'am. Thank you, Apo, ket tultuloy tayo tagragsak tatang arabi. Agyaman nakunay. All right, thank you so much. That our very proud. I am also proud as your cousin, Dr. Venice Nova Tubon Viloria. Palakpakan tayo man pay Apo. Yes, may kadwa nga may panpanakkel ti barangay na po, Sir Jeff, di ba? Yes. Kas doktor. Doktora nakme laki di ngem sa bali lang ti panag-doktor ko. Ya lay bakbaga, syempre humble ka. Da kami nga pamilya kay humble kami. Nila na nang juicy ti mga awak ti Doktora doktor. ti Dagom Kenton Tonic. Mabulol. Alright. Yan. Anya ti specialization mo tataye? Internal. Internal. Nagiti naguneg. Paruwarek talaga dagi niya sa rin. Bibiyang coach, may tudok-tudok eh. Joke lang, Apo. Ayan. Na- At adopay nga ta requirements mo si kanimang ngagas. Ay talaga, tilang usarek talaga, braha lang yan kandela, Sir Jeff. Ano ka ba? Tapos marunggi. Sampli Na, mo. may na nga dati sakit mo, sakit itultulang ka mga alat, na marunggi yun na. Isap-sap mo dudul. Pero kati sa kapulo ka baka. Okay. Talaga di kaya paagas ka ni IC. O daman mailawlaw ang Apo. Pangpangaasiyo tahaan yung agandaten. Kasi Okay. ano ti broken na nga maparti. Sana to may iyawid amin. Okay, sige Sir Langaro Jeff. din. Amok nga, dito'y barangay na po, maragsaka tayo metatsing kaadwan na Sir Jeff, di ba makikita yung aduti farmers. Ket idawat ko man, dito'y sumaruno nga pyesa, ket pagsalaan man, dagiti
proud backbones tayo apo ti Day, spell backbone. Allah, basta tultulang latan. Diyos ko, pag nervyoso na mga tan. Alright. Amin nga farmers, apo, dagiti proud farmers tayo. Ayan, pagsalaan, ken suruten ti publiko. Bal semestro. Okay, amin nga farmers tayo, apo, mapansumala. Ken suruten ti publiko. Karbangon no agriin, apanagugot iti kamote, mangisang sa agiwayway itinwangi. Nagagit ni Uncle Bertie, nataripado iitingwin, pagulit na nasken ang tulade. Awang kanyan at panong, inang dulata, aso manong, uri baka, sinipay itipudo. Nakaranta-lata, uri adasak, kupalit na, ang pastor tinwa, tipan na kainan na. Kasta ni Uncle Bertie, sana sumambet o di malemen, kati kayat na rumang ay panagbiyahe. Nunal pas tirara epin, ang tirong mandi panggidanin, ang latirot na kandanin panagaabite. Nem apay kanaliday, kaabagam nalpay, hindi na amwag, itipresyo, itipagay. Ni Uncle Bertie, di pa yumisan, napagpaikitin, nagiinumin ngem, kunana, sumunit ang nunang therapy. Sumarono ang panagtatalo, raetin si kaker imato, doble pa iti presyo di abono. Awang paikitin danom regasyon, di gasolina, iti padron ni Uncle Bertie, nang isang talong-talong. Di na saan masakay, tabi magkelen iti pamilya, tatay marunang at paspasakit ng asawa. Nagragsak di pagkasar na, bangsa dito'y, bangsa ditang nalakunan, kay may sangat et karya. Basta ni Uncle Bertie, sana sumagbeto ti malemen, anyan arigan, di meglarumang ayen. At ang apo ko ni Uncle Bertie, isumpayin ang pagpagatase, al natiro, maglaw-alumakayen. At kamay sa amalem, nakita ni Uncle Bertie, nakatugawag ka, kape na kamulan-ulan. Awarin, iti matalon, inda kami, idalalakon, awang paiket, kenkwa, nagmangkarikado. Parbangon no nagriingin, napanagugot iti kamote, iti sumapit si malibukan ni Uncle Bertie. Dagiti anak na, agrama na puko na, nagraranada napandig misita. Dangkel nagbaliwan, dagiti anak na, iti kinagaget, imanatatin
Okay, thank you so much for playing that song, Uncle Berting. Amo Uncle Berting. Yes. Yeah. He is the hero of the farmers. Shotmate ni Nanang Daydi. Uncle Bert. Ay, mother, kita mo, Brad, kagluto, no? Ay, kita yung cellphone na Uncle Berting. Same messenger. Uncle Berting. Yes. Okay, Sir Jeff, di sumarunong nga piyesa. Okay, sumaro nga piyesa pagsalaan man, di balikbayan tayo from Spain. Mr. and Mrs. Ryan Tubon. Requested music, When Si Kalaeng. Ayan. Dahito ako nga music, may isang asimikitan iti Mr. and Mrs. Torda Sweetland. Ayan. Owned and composed by them. Yan sa requested song, When Si Kalaeng, composed by Mr. and Mrs. Stardust Duo Sweetland, manipod apo ti Santa Cruz, Ilocos Sur. Another piece for all po. Okay, dahito nga piyesa Caridol 1 ni Mr. and Mrs. Ryan and Joanne. Tubon. To be followed by the public. At pagluka iti mata sikat ina makit kita ragsak nga di agpatingga Idawat mi man apo, tayntay man bayabayan ni Mr. and Mrs. Ryan Tubon and family. No sikat mapukaw di mapuutan asumikne iti aglawlaw sikat diragsak na daytoy biyak ko sikat liw-liwanag daytoy puso sipot pa'y sing magbayga aniya taragsak na rin na si kalaeng pagtuyusan awan patingganan saan kuman adumteng iti aldaw mapukaw ti ayat mo kanya kain na sa batay awan sa bali dito'y den na no mauyos man to'y biyak ko siksikan tulae dito'y puso biyak ko sikat diragsak na daytoy biyak ko sikat liw-liwanag daytoy puso sipot pa'y sing magbayga aniya taragsak na rin na si kalaeng pagtuyusan awan patingganan when si kalaeng ti inak ay ayate si kalaeng ti inak ipat pate sikat diragsak na daytoy biyak ko sikat liw-liwanag daytoy puso sipot pa'y sing magbayga
so much. Ayan, one of my favorite Ilocano songs, Sir IC. Yes, di ba When si nagpintas? Kalaeng. Right. Nagmayat, lalo nga sa lain. Okay, Sir Jeff, sakbay tayo nga agpa-raffle ta mabalintay kanong arugyan and ti raffle draw apo. The Dahil voting to'y- line Yes, is voting officially line. closed. Yes. Ayan. Dagiti saan Haanan tayo nga nga nagpa... mabalinti ag-register. Naka-close and system tayo. Okay, so daytoy sumaro nga piyesa apo ket pagsalaan dagiti amin nga senior citizens nga dadalatang nga makiragragsak may makisalsala no kasi nga tapasken tayo apong idalwan ni Apo President Mr. Hipolito Tubon. Ken surutan met lang ipubliko, Sir Jeff. Ayan sa lain nyo, Sweet Balse, Nyangkel Balse kano, Sir Jeff. Balswage. Okay, so may salata po nga balse. Ayan, so mabaling tayo apo tagbuyat ni Live Me, ijay Facebook page ko nga Mr. and Mrs. Star the Dual Sweet Blend. Sipot pa'y di damdamo, ngain kan maserpat, kas kamalatay dalayat, nga nangalsem kaniyat, kas managinaw to'y langa, wadi ko kayarigat, nudi kan mapuros, patay patong balat. Ananwem tapintas mo, ngangingutim launay, di met tumanay nga sanikwam, nudumpeng ni patay, agayat kakitan, takasat sa diwam pay, gandangay at tuyak, nga tarigagay. Anong pangalan mo, what is your name, anya tinagan mo, takasan ka mahal, from Rio, dagat nuka. Doon sa malayo, from far away sa Jayadayo. Magbalik ka sinta, kabak tumi at sublika ka niya. Sipot pa'y di damdamo, ngain kan maserpat, kas kamalatay talayap, nga nangalsam kaniyat, kas managinaw tilangak, wani ko kayarigat, nudi kan mapuros, patay pagtungpalan. Ananwem tapintas mo, nangingutim launay, di met kumanay nga sanikwa, nudumteng ni patay, agayat kakitan, takasat sa diwaampay, yandangay at tuyak, nagtarigagay. Anong pangalan mo, what is your name, anya tinagan mo, takasan ka mahal, from where are you, tagatluka. Doon sa malayo, from far away sa Jayadayo. Magbalik ka sinda, tambak tumi at suplika ka niya. Ang pangalan mo, what is your name, anya tinagan mo, takasan ka mahal, from where are you, tagatnuka. Doon sa malayo, from far away sa Jayadayo. Magbalik ka sinda, tambak tumi at suplika ka niya. Magbalik ka sinda, tambak tumi at suplika ka niya.
Okay. Nagmayat, Sir Nagkuti kanta, Jeff. Sir IC. Yeah. At English, Tagalog, Ilocano na. Yeah. Espanyol na kurang. Okay, Espanyol. Cuantos detalles que pasa últimamente que has pensando. O, diba? Allah. What is your name? What is your name? What is your name? In Espanyol mo na, what is your Yeah. name? Allah. Na iba ka may kanya mo. Gantos detalles pa rin. Recuerdos de la vida. Alright. What is your name? Recuerdos de la vida. No question mark. Recuerdos de la vida? Oh, we're nagkapwam ka no, kung na pwede kanto tatay. Far away. Kung na, ikaw pa ligay. Espanyol mo. La? Adayesa. O, diba? Far away. Adayesa. Ades, sabi no, Ades. Adayesa. Wala sila tatanong. Ades. Tumalneng. Okay, raffle draw, Sir Jeff. Okay. Dawat ko man, apo, kini Dr. Venice, Dr. Ay, Rata. sala ka nung pa ini. Yeah. Ay, Ay, wala. Ay, eto, sige. Habang Yeah. habang apo nga grapple tayo mang tetay kano ti piyesa, daytoy amok Sir Jeff adu ti mapansumala daytoy. Anya nga piyesa. Daytoy sumaruno nga piyesa apo ket pagsalaan dagiti amin nga napan nagpakpakaasi kinapo kapitan. Numan pa taltalon kap, babalin nga dumawa tama na akap ti certificate of residency. Tama sa Apple Med, TSPI, Nickel, Nyapay, SSS, kada amin na apo. Ken, daytoy pagsalaan pay dagiti matuk-tuk-tuk ti parbangon nga masingsinger apo ti Bombay ala piyesa amok nga ti mapan magsahantay nga bain apo ta daytoy ket pakaragsakan tayo met di ba Sir Jeff? Allah kinyang ke ano siya tuk-tuk-tuk ke mother kuna ay Bombay nga parbangon ay na Diyos ko Ginuyod mo kung wala di Bombay. kaya po Sarap mo maruruta. kung wala di balayon. Okay, balseman sir nga pagsalaan dagiti amin nga London Bridge apo. Taga London. Tagalog. At yasa apo dagiti amin nga taga London. Paglalaksakan tayo lang apo hintay amin sumala. Okay, let's have raffle draw, Sir Jeff. Hanggang sana,ag-raffle kami. Yes. 5 nga bagas. Hintay amin sumala. Get your partner. Nabayad akon kay utang kon, mabalin ko man mangala. Himbag langin nagtintin na galing, Thank you, Legend. Ang tama na ka Enjoy! Tan saan lang nga Bombay, di mabalin nga pagutangan. Bangko di kang rulaan, Ay, pautang. Ay nagimas di o, Ay, ano nag-imas? ay nagimas di o. Oh, Ay nagimas ti o, mutang ti bangko. No pasit ti po, ay matik kaya. no pasit ti po, Patak tulog. no pasit ti po, mulot pasit porsyento. Mabalin nyo ba'y aksal? Sa Mabalin nyo ba'y aksal? Okay. Mabalin nyo ba'y aksal? Umuna nga Dati nangabak ti bagas. alahasyo, amin tayo umot. Amin tayo umot, amin tayo umot, tangin ti bangko. Nabayad akon kay ubang kon, mabalin ko man mangalan. Ibaglangin nagtintinlagan, pasarayin nakilmalumangan. Dagdag saan lang a Bombay, di mabalin na pagutangan. Relate match! Nagkaraot ko nagpangutang. Hangin mo! Alright, Sir Alan. Ado tagulog sa. Ato makarelate ni Kanta. Let's go! Ada kita ipata mi ato nga Glenlenday isa soryo tang agwayaw. Hasta.
Umuna nga number, anan? 199. 199. Norma Tolentino. Mami Norma, congratulations. Sa anak kon, tay utang kon, mabalin ko man mangalan. Himbag langin na Saan ka na nakaladan mo? pasarayin na kalam-malang Tatkan saan lang nga Bombay, di mabalin nga bagutangan. Bangkong ikang runaan, nagkarautot at pautang. Next number 233. 233. JR Tubon. Dating konsehal JR Tubon. Bagas. Congratulations, Kuya. Next number. Kata din kayo pampatikanta. Okay, next number, Sergeant. Continue dancing nga po. 206. 206. Marilo Operita. Auntie Marilo. Bagas na. Next number. 200. 200, Auntie. Apo, Sir Jimmy Lan. Congratulations. Last number. 147. 147. Eusebio Ohano. Ay, niya? Abot ay di. Eusebio Tubon, di bante, Auntie? Ohano. Eusebio Ohano. Ay nagimas di Apo. o, Langkel ay Kubo, nagimas di o, Tambo. ay nagimas di o, motang tibang ko. Ay, when Eusebio Takason ka, no? Takason. No pasitibo, Ay, mati kaya. no pasitibo, mulot pasit porsyento. Continue Mabalin dancing. nyo pa'y aksal, mabalin nyo pa'y aksal, mabalin nyo pa'y aksal. Dati alakasyo, amin tayo umot, amin tayo umot, amin tayo umot. Hangin tibang ko, nabayan akong tayo utang ko, mabalin ko man mangalan. Himbang langin at tintinagan, pasarayan na kalam-malamangan. Tatang saan lang nga Bombay, di mabalin na bagutangan. Bangkuti kang runaan, nagkarautot at pautang. Bangkuti kang runaan, nagkarautot at pautang. Utang. Ayan, oh. Diba? Hangkay madanagan apo nga nagsala tadati na i-video apo tano just in case nga naman nagreklamo kay na apo kapitan ipabuya mi lang dayjay video yo. Yes. Ah. Nakad-ado Sir Chef, di ba? Nagragsak. Okay, dahil 5 tatay nga mga bakti, nila yun anti, Bakas. sakto 200. 5 nga mga bakti, sakto 200 anti. Okay, sakbay tayo, maginanaan dagiti nagsala. Yan. Kaya Tanabandok pagkikina ka. namin ti banda. Well. Okay, 5 nga mga bakti, 200 pesos. Congratulations. Ay, Eusebio Uhano. Ay, ala, tamumi kay Eusebio Takason. Okay lang, well, uncle, mga bakan tumalamdama, uncle ko. Okay, 5 nga mga bakti, 200 pesos. Congratulations. Number 20. Bonito Bon. Number 19. Princess Takason. Number 79. Awan ni Princess Ante? Ay, okay. 79, Raydan. Raydan Garland. Congratulations. Next.
Number 209. 209. Mark Janlen Laige, 200 pesos. Congratulations. Mark Janlen Laige. Ken Raydan Garland. Ayun na ni Raydan Garland. Okay, 231. Nixon Galutan. Nixon Galutan. Congratulations, 200 pesos. Di niya anak ni... Ay, ni Manang Garland, Manang Ines. Manong Galutan. Ay, dagtag. Uncle Bonit Nanti. Hi, Kuya. Kuya, hi. Number Ngayon- mo pa naman. ICA Marks, Kuya. Ay, taputo man. So, Sorry. itigatas na taputo mo, Kuya. Okay. Kanya gatas na ako. S26. Siyempre, suti. Ay, malayo pa. Actually, ninanang talaga. Ubing kami pa lang talaga biruken ti tiyan ko iti S26. X26. Yeah. Ayan. Segget ka, Mamin 26. Ni taday di tatang. Mamin 26 nga. Segget. Timplatit kadaminalem 26. Ayan. So nga S20. S26. Yes. Tigatas Gusto nga mo, kastoy tinagbalinan natin. Nakset. Yeah. Okay. Gaputa saan pa yung apo nga napanagsala dagiti amin nga barangay council sila tay kasama Yes, dagiti apo nga attendance check. babalik bayans masangwanan Yeah. tintay pa nagpiesta. Thank you, absent minus 500 yung honorarium. Ken bayaran dan to di kumbon to no piesta kasi ay wala po kapitan ako garami ka memorandum. Ay nga mabalin siya. Sikat kapitale. Ay karayon nga. Okay, sir. Dadi ka naman faithful How love. faithful love. Sana all faithful, amang. Yes. Okay, dahil nga piyesa apo, sa idaulwan da kita po nga barangay councils na po kapitan ken surutan ti publiko dagiti amin nga faithful in tay sumala. Yeah. Ulitin mi. Unfaithful at tugaw kay latan. Yeah. Dagiti at ti kachat na nga sa bali tumugaw. Mother tumugaw. Okay. Atang sa bali. Ayan. Dagitay, barangay official. Basta may dagiti mapalikbayan tayo apo, dagiti bisbis tayo from Magsingal, sir. Intay sumala. Yes. Ayan. Pagpag kayo may lang sala yung kaya most romantic pair. With prize. With prize. Ayan. Lima nga bagas gagayem ken kakabsan. Iti intayo ipadawan. Yes. Ilanta nga gundawan. Manang Remy. Dahito nga drama ket na polwanity. Jasmine. Fragrant rice. Jasmine. Fragrant rice. Langarod.
Doktor, ay Ma'am Joanne, pabunot po. 5 nga bagas. Okay, 5 nga bagas. Congratulations. 208. 208. Aray. Layan Aleli Tubon, si Sir. Congratulations, Sir. Next number, Sir Jeff, number 153. 153. Chodoro Refuerzo. Apo Konsehal dati. Congratulations. Next, number 52. Elmer Tubon. Elmer Tubon. Congratulations, Manong. Next, number 195. Beta. Riza Tubon. Ay, si Riza. Riza. Congratulations, Naning. And last, Kunin mo na. 91, Mother. Ah, Auntie Lagring Ohano. Congratulations, Auntie. ay, awa. Okay, thank you so much. Faithful love. Okay, dito sa mga nga pyesa, pagsalaan man. Ano? Ngay idolwan ka rin niya Uncle Retired PNP Jimmy Ilan to be followed by the public. Yes. Sir Jimmy, Uncle, piyasam na ito yung Uncle. Ken suruten dagiti kakadwana, ken ti publiko. At ba request mo nga music, Uncle? Yes, yes. Ken ni Marunong ka. Konsehal JR. My love will see you through. Okay. Ay, wonderful. Mabalin ka ti wonderful tonight, met sir, no kwa. Okay, habang agsasala po, dapo Sir Jimmy Ilan, ken ni Manong JR Tubon, ken di kakadwana, mangted tayo manenti 5 nga mga bakti 200 pesos.
It's late in the evening. She's wondering what clothes to wear. Lapo, dagiti tarwar, Uncle Auntie, intay bayabayan, dagiting sala-sala And apo. brushes her long blonde hair. And then she asks me, do I look alright? And I see yes, you look wonderful Alright. tonight. Rapol! 76. We go to a party. Ayon-ayon. And every Manang Jovi, ayon-ayon, congratulations. Joby, ayon-ayon. This 200 beautiful pesos. lady Beautiful lady. that's walking around with me. Number And then she 207. asks me, do 207. you feel alright? Jerry May, And I see yes. Congratulations. I feel wonderful tonight. Alright, next. I Number feel 85. wonderful because I've seen the love light Francisco in your Laige. Lolo Francisco Laige, congratulations Lolo. Oh, it's all. It's that you just don't realize how much I love you. Number 21. Uncle Ernesto Tacazon, Uncle. 200 It's time to pesos. go home now, and I've got a aching head. Uncle So I Ernie, give her the car keys, and she helps me to bed. And then I tell her, 65. as I turn out the light, I say, my darling, Josefina you're Cortez, wonderful congratulations. tonight. Oh, my darling, you were wonderful tonight. Another 200, 176. 176. Maria Tubon. Maria Tubon. Sino na yung Maria Tubon? Auntie Maria. Di ba lagi Canada? Ha? Lagi Canada. Ay, lagi tagabagatan ng Auntie Maria Gayan. Sawa ng Uncle Nixon. Congratulations, Auntie. Ah, okay. Alright. Nagigay congratulations tinangabak ang kay pag-awin apo adupay. Sobra adupay. Adopay ti cash Yan. prize. Adupay ti bagas. May saman pa nga cha-cha dance nga pagsalaan dagiti amo nga mga cha-cha. Ang is another cha-cha po. Dagdi at tarwara po, mabalin tayo pansumala, cha-cha dance.
cha-cha dance. Okay, para po sa mga mahilig sa atras sa bati dyan. Ang mga small sally, cha-cha-cha. Bala chili cha-cha, bala chili cha. That's a chili, that's a bala chili cha-cha. Your body hot, you get a non-shot. Cha-cha-cha. Your body sweet, your body hot. One more time. Bala chili cha-cha, bala chili cha. Señorita. That's a chili, that's a bala chili cha-cha. Your body hot, you get a non-shot. Cha-cha-cha. Your body sweet, your body hot. Hey, one more time, baby. Bala chili cha-cha, bala chili cha. Señorita. Bala chili cha-cha. Your body hot, Cha-cha-cha. you get a non-shot. Your body sweet, your body hot. Let's go! Ah, sige! Atras sa bande! Ako na sa tuyo-tuyo ako. Hira! Nagnanong sa bande! Hira! Okay, para po sa mga mahilig dyan sa atras sa bande! Okay, here we go! Bala, bala, chili, tete, señorita. Bala, bala, chili, tete, si, señor. Give you another chance. You can clap your head. Shake your body, chili cha-cha dance. Let's go, let's go! Bala, 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 bala. Amana and Dancing, 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 dance. dance. So feel your body hot. You got another shot. Now you can dance the chili cha-cha style. Sing! Ay, ay, ay. Decirle está muy bonito. Ay, ay, ay. Loco sin para corazón. Ay, ay, ay. Decirle está calentito. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Robles Nirvana, Sí, señor. Chile, cha-cha, sí. Cha-cha-cha. uno, dos, tres, cuatro. Bala chili cha-cha, bala chili cha. Señorita. That's a chili, that's a cha-cha, bala chili cha-cha. Feel your body hot, you get a nice shot. Cha-cha-cha. Feel your body shake, your body hot. Okay, one more time, baby, here we go. Bala chili cha-cha, bala chili cha. That's a chili, that's a cha-cha, bala chili cha-cha. Feel your body hot, you get a nice shot. Feel your body shake, your body hot. Come on. Bala, 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 bala. Amana and dancing, 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 dance. So feel your body hot. You got another shot. Now you can dance the chili cha-cha style. Let's go! Ay, ay, ay. Decirle está muy bonito. Ay, ay, ay. Cuando se para el corazón. Ay, ay, ay. Decirle está calentito. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Robles Nirvana, sí, señor. Chili, cha-cha, sí. Bala, 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 bala. Amana and dancing, 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 dance. So feel your body hot. You got another shot. Now you can dance the chili cha-cha style. Ay, ay, ay. Decirle está muy bonito.
Ay, 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 ay. Todos ni mana, sí señor. Tilikan kasih, cha-cha-cha. Thank you so much, Chacha Yes. Dancers. Na-contest ko madali ka, nangawa ni Maring Rowie. Correct. Talaga nga nagmayat ti panagpalayo po'y tiramramay na. Diba? Maring? Ayan, barbareng mga bakamaring tibagas. Suntok premium mo. Lakas supay, di ba, Sir Jeff? Okay, so may request po tayo, ma'am, sirs. Dahito'y sumarunong nga pyesa, Besame Mocho, ket idaulwan ni Mr. and Mrs. Rogelio Tubon, our balikbayan from Spain. Ket isuda po di sponsor tayo tinalalaing nga banda tayo itata. Mr. and Mrs. Torda. Yes. Sweet blend. And of course, Mr. Narvi Dasario po. Yeah. Thank you Alright. po. Tumasapol yung met the extra singer, ma'am, sir. Ayabanda kami kay ni Sir Jeff. Magaling na po. Ayan. Available pa iti kadwak, ma'am, na singer. Ano nga klase nga available po? Mabalin nga Doktor? agkanta. Yeah. Agpa-doktor Any music ko ti dahil genre nakakanta na. naman. Mabalin ti balas, nalaing ti balse, nalaing ti rap, Shushuin. Yes! Paglaingan na amin, genre na amin nga kanta. Alright, besame mucho. Thank you. Okay, ngayong ni Mr. and Mrs. Rogelio Tubon. Ket dawaten mi, intay bayabayan so da apong mapansumala. Yan, sa another requested song po, Besame Mucho. Ayan, mabalin nyo yung kapit-kapit deta. Again, one step to kinikin ang Tijuana. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Goma ng Ines and Manong Dante. Ya, kamabayan ti kapit-kapit Manong. Basta, double step lang. Mabalin tango, kasakin ni Lola Peli. Quiero tenerte muy cerca, mirarme con ojos ver tu junto a Get your partner, please. Nagmayat ang sonata. Mañana yo ya estaré Yan, lejos, kasi step na nito muy lejos de kapit-kapit, ti. nirita ka na ti Juicy. Oo, di ba? One step to kinikin. Yes, Bésame, bésame mucho,
Thank you so much. Besame Besame Mucho. Mucho. Ayan. Yes, That is a nag- requested song coming from Balikbayan, Mr. Rogelio Tubon. Ayan. From Spain, yeah. From Spain. Ay, yung maganda tayo nga Balikbayan ka niya. Yes, from Spain, From yes. Spain. Okay, Sir Jeff. Kakanta dating yung ang kunga muti Ilocano na bes. Jai. Besame Mucho. Oh, tapos? Amom ti Ilocano Of na din. course, yes. Alright. Kaya na nga sa hindi best. Besame Mucho. Besame mucho, tiyayati may sangaubing. Oh, di ba? Oh, next line. Como si fueras de noche la última vez. Kat samsam itngem hasmi. Ala, kay sume talaga. Damanin ka ng kalayo, ah. Diyan ah! Besame Mucho, Oh, aja. tiyayati may Tatala mo. Ay, Oh. okay. Como si fueras de noche la Na última. samsam itngem hasmi. Perderte después. Sabong apa. Okay. Oh, di ba? Ano ba kami ka ng ditesi, ha? Gusto na yan, Tinesi? Ryan, gusto na yan? Well, di ba, kuya? Oy, apyos ko. Gusto na yan, Ken? Yeah. Gusto mo na alam, eh? Langano din. Okay. Lamang detay mantilimang. Diyos ko. Alam mo, be, sabi gayang ayat. Espanyol gayang titi ayat ti may sa kaon. Ay, Langano din. Rapulit. Rapol, limang bagas anti. Naiayam daw ang... Naiayam daw ang biyak. Diyos ko. Adalat tamet tikwa. Adalat tamet ti siya na dahi jikwa. Okay, sakbay tingag parapol apo, Sir Jeff. Dahil ito yung piyesa nagasa tayo apo at damet ti. Bisita tayo nga nagapo ti Santa Monica Magsingal. Ti dating barangay captain apo ni Honorable Jobert Kinsaat. Robert Kinsaat. Idaulwan Robert. naman dahil ito yung piyesa apo ken suruten ti kakadwa na ken ti publiko. Sir, dati request? Ti ayat ti may Si ay. Pesa memo chuma. Ti ayat ti may sa kaon. Langano. Lapin. Okay, Ilocano ka naman, ma'am, sir, nga sweet music. Ayan, sweet music naman tayo ngayon. Ilocano takantain nyo, i-Espanyol na to. Damdam na tikadwa ako. Langano din. Balse, sir, or sweet? Sweet music nga Ilocano ano? Ayan. So may isa po nga sweet music ng Ilocano, composed by the Sweet Blend Band. After all, Ilocano version po. Sweet blend. Alright. Sipod nakita ka. Idawat man, dahil nga piyesa kidolwan ni Honorable Robert Kinsaat. Ken suruten ti kakadwa na ken ti publiko. Arapan ko nga maibgas ko, ipipitig na ito'y puso. Alaniyebkas mo, day tarik nam tuy mo. O muna abula. Sayang guseng day tapuso. Biyag ko awate kapanan. Number 3. Number 3. Sigala Caridad Tubon, Lola. Lola Caridad Tubon. Ayat ko, haliyaman na sumambay na panubo. Lola Karin. Congratulations, Lola. Hawan na makaanta. At nanay
170. 170. Lani Tababan, Auntie, congratulations. Lani Tababay. Dinto nga ang baliw, hinagaw ka nga kaliliw. 161. Hanto nga ang baliw. Sir Jeffrey Tubon. Oh, really? Yes. Thank you so much. Sumangbay ang nubo. 166. Aida Tubon, ayon-ayon, congratulations. Yung tuy ayahan, sikat magtungpalan, tungpalyan. Natutuman na sulisog, Sikamat wagin ang pinliyon, malasan ang amin. 224. oh, sikala, dito'y puso, at talina Warlito Hanyaman na Tamas Senior. Angke Parlito. Ikaritin sa patak, Hawan ko makaanap. at nanayon to'y ayahan, at may saka to'y biyak ko, sikala dito'y puso, at talina ito'y ayat ko. Hanyaman na sumangbay ang panubo, ikaritin sa patak, Hawan ko makaanap. at nanayon to'y ayahan, sikat magtumpalan. That's after all Ilocano version, Sita Adwa, composed by the Sweetland Band. Thank you so much. Okay, Sakbay, thank you. Kadagiti na pan Simala, nagmayat. Okay, Sakbay, tayo ito apo dayjay lima nga mga bakmanen ti sagdo 200 pesos. Daytoy sumaruno, ma'am sirs, Lahota Dance. Oh, Lahuta. Request ni Auntie Tessie Tubon. Okay, so marunong music is Lahota Dance. Okay. At dati wallet, Wallet. coin purse. Oh, balik bayan nga tayo nakimbagi dito eh. Ay, my dollar, yes. My dollar. Lost and found wallet. Black apple. Brown. Okay, lagi ti sumasala ti Lahota, auntie, lolo. Get your partner. Apo kinted ko di rabi day niya. Oh. Kaya? Ano? Awan dollar ko niya. Lahota Dance. First lucky winner, ti 200 pesos. Congratulations, 71. Mami Gloria Viloria. Congratulations. Next, number 53.
Manang Ines Garland, congratulations. Next winner ng 287. 87. Lola Elena Pajo, congratulations. Another winner, 142. Nelia Tamargo ay Navarro. Mami Nelia Navarro. Ayun na tayo, napitat tayo. Auntie Nelia ay nandiyan. And last ng 200, congratulations, 36. 36. Annabel Incilio, congratulations.
Okay, may Alright. pa-surprise. Yan. Dahil kinay nagsala tila huta at surprise. May prize, ngem talo lang ti mapili. Wait. Nga mangabak ay mangabak or agsala da ulit. Yes, agsala da ulit. Habang agmermerienda. Okay. May payuro si Uncle. Yes. First partner, Sir Jeff, sino? Maring Rowie and partner. Yes. Next. Lola ay Auntie Rosing and partner. Alright. Apo, napilang mga inyawag nanti na nga ay dami. Allah, syempre na riga may nga kwa nga ma-LM kasjay. Well. Alright. Auntie Aida and partner. Yes. Alright. Okay, final round. Agpati nga kayo Huwag ka sa makurunaan kay Kanumet akasjay. Taran. Tarararat, bum bum bum. Ayan. Oh. Anyo ti salain nyo, ante. Last showdown. Yes. Anak na ganun din naka-redden. Allah, kandidata ta ng tilinda. Diyan nga nakasungbat. Ayan, so, Mamintalo nga nakipajan doon nga di makasungsungbat. Ate Linda, well. Aji, and I thank you kasi natin magbagana. Kandidata may misis na po iti. Ano, makita niyo dalan na, nagpost ko medyo false eyelash. False eyelashes na. Okay, ladies, turn to your right now. Ano sa lain da? Lahuta me lang? Yes. Lahuta ka no me lang. Ay, motor. Lago, sige lang, ante. Oh, talent portion na doon tapos ma-OD question and answer portion. Ay, yung araw na kayo mga yura ang tilinda. Maring Rowie. Pagkikitaan dati mga bak, tiyanda tayo. Fresh from Jollibee Bantay. Jasper, anak, Jasper. Dari nga, Bernadette, may kami tumulong ang iwaras na ko, may kayon. Bernadette. Janela, may kayo na kong. Janela. Jasper. La Gargara Maring Rowie basta sa riksigam ng Timinda.
Okay lang, Apo. Manageable naman. Relax lang po. Don't worry, Apo, that the electricians tayo ang kay Madanagan. At tugaw tayo lang, Apo. Yan. Thank you sa speaker kay Jai. Alright, congratulations! Yes! Ay, Auntie magaling Lola, ulit. nakaytuyan. May alain tayo si premyo yun. Gaputan na nga, gaputan na. Dito yung Auntie Dito, Ditoy, dito, Lola! dito, dito, Auntie. Lola Aning Ditoy! Lola Aning! Lola, aning dito! Nakita na to'y Lola! Makalakay sa kagaysa kayo ang SO. Ne Auntie, ano sa inyo tintadang karuher ng kaliyo ken ni Kwan. Congratulations. Ala ka ano sa inyo, api ang kanya pili-pili na magi-contest kayo, ang kanya napili. Diyos ko. Yan. Thank Api makiring gourmet man ang linda din. Ay, sorry, price yo. Ano? Yan. Ay, napilit man ang linda. Diyos ko, maruruda. Awan ti susop na kabarba. Anti explain ko. Kabarbaro da ito kami nga Diyos. Awan talaga ti susop na. No, tendet anti despensan na awan talaga susop na nita nga Diyos. Okay, nangapak na po ti sakti 300 pesos per pair. Congratulations. Okay lang ba yung speaker natin? Yes, okay, manageable. Okay, so habang may merienda, Sir Jeff, let's have another raffle draw. 5 nga bagas. Okay. Five nga bagas. Congratulations to Bonot! 5 nga bagas. Congratulations to number